Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na kanalu. Svi se pitate zašto sada sam u trening kampu. Dakle, u trening kampu sam zato što izbrisao mi se Clash Royale. I onda sam ga ponovno instalirao, mislio sam da će mi se sve sačuvati, ali šipak od toga, ništa se nije sačuvalo. Ja sam morao da ga instaliram i ponovo da se igram, sada igram ponovo. Dakle, sada krećemo novcat serijal. Dakle, brzo moram preći ovaj trening kamp kako bi ušao u Nubeki, naš onaj stari klan. Dakle, otvori chest, upgradujem, samo upgrade, arrow, dakle, idemo u battle. Bacit ću bomber ovo sve će da reši. Ok, pripremim strijele ovako. Evo, pobijeli smo ovo. Dakle, danas ćemo preći u arenu 1 i onda ovo je novi sasvim serijal. Ok. Ok, musketar, nova karta. I idemo u battle. Znači ovo brzo da pređemo. Bacit ću mu Gianta. Bacit ću Archers. Bacit ću Bombera. Bacit ću Musketara. Dakle, ljudi, očekujte novi serijal Plants vs Zombies 2 ili 1. 1 Plants vs Zombies 1. Dakle, ja mislim da je samo to Kowalska snimala na Balkanu i ja mislim da niko še nije. Dakle, ja sam bio prekucao 1 i 2. Snimat ćemo i 2 kada prekucamo 1. Dakle, da otvorim chest. Prince, ok, ljudi moji, dobro. Prince. Upgrade. Ok. Idemo da ovo rešimo. Ok, vas ću automatski princa. Pa što bude, ja ću pripremiti arrow, sako on baci gobline i ove skeletone. Ok, nije ništa bacio. To je cool. Ok, vidite, bacio je ove konje. Ok, arrows. Da ne napademo princa. Ok, i ovo smo pili. Ok. Još ok. Filip Petrović kao prošli put. Ok. Ovo nešto nema ništa da se upgradeuje. Ok, sada će kraj klipa još malo. Samo da i ovo pobjedimo. Ok. Napisao nam je good luck. Nisam njemu ništa mogu napisati. Nemam ovdje tamo da mu pišemo. Ne. Ok. Skillčeram kulu.
Ništa. Skida nam kulu. Daj! Brate mili. Okej. Bacit ću mu princa sad, pa šta bude. Ajde. Pić. Ne. Ajde, lece. Gdje ovo nije? Ali ne znam. Okej, dajem ti do sada. Okej, ljudi, Plants vs. Zombies 1 će biti sada. No serijal igramo Plants vs. Zombies, dakle, kidat ćemo. Sljedeća epizoda je, ja mislim, Plants vs. Zombies. Ok, mislim. Dakle, ljudi, ja mislim da će biti to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. I dakle, ljudi, pozdravio bih ovdje na kraju Luku Milića, Uroša Majstorovića, Miloša Todorovića, Ognjena Đurća, Nikolu Krstića i nikoga više. Dakle, to je to. Pozdrav!